Warmikuna Lloqueta ayllucama riyku. Atka distrito kama, Quispi kanchis llaqta kama. 15 horapin wara mayo microcuenca nisqaman chearuyku. Llapan llaqtamanta kaysis aswan ch'aki kakun. Kaypi tawa ayllukuna kawsanku. Lloqueta, wara, kulli, qoñamuro ayllukuna. Kunan Lloqueta llaqtaman chearamuyku. Kaypi warmikuna, karikuna, peruano runamasinchiskuna sumaqta llank'anku. Paykuna unurayku sasachakuykunaman churapakuspa llank'anku. Mijuykunata tarpuspa, uywakunata uywaspa, hinallataq unuta tarpuspa. Paykunata kunan p'unchay riqsisunchis. Lloqueta, hukaq 15 ayllukunapas allpata llank'anku. Alpakakunata, hukaq uywachakunatapas uywanku. Ichaqa, cambio climático sasachakuywan unu pisilla kaqtinrayku ñak'arinku. Ichaqa kay sasachakuywan manan k'umunkuchu. Aswan churapakuspa unu tarpuypi llank'anku. Paraspan uriti entonces urayman nishuta tirapu. Entonces chayta noqayku no basukuna nispa sotiaku. Entonces chay kay lumakunapi kunan kay prikusanchik justamente. Entonces chaykunata wisqayku. Entonces chaypi no ukhuman unu haykunanpaq imana phawaylla urayman purimno. Entonces chaypi no kanchis prácticamente sembracianchis no unuta. Hinallataq no qhawarisqaman kay uraykunapi pukyukuna lluqsimushaña. Entonces chaypitaqcha cosechakanpushan chay urayman unu. Iskay waranqa iskay chunka watamanta pacha, tawantin ayllukuna, Centro de Estudios y Prevención de Desastres Predes yanapayninwan unuta tarpunku. Chaypaq qochakunata ruwanku, yarqakunata kicharinku, hinallataq ñawpa sach'akunawan urqukunata q'umiriachinku. Achuwaqmanta wiñananpaq wakin pampakunatapas wisq'anku. Kay llapan llank'aykunawan pukyukunapi unu yapakamun. Hinapin kawsanankupaq aswan unu karun. Wawakunawan qhari warmi nuqayku quchata llank'arayku. Nuqayku warmikunan yanapakuyku ch'ampata apaspayku allpawan. Chaymanta nuqayku mana chillatachu compañera llank'ashayku. Nuqayku sapanka wasiykupipas kashan uña quchachakuna. Faena nisqankupi llapanku llank'anku. Huch'uypas hatunpas wakinkunaqa huertukunata ruwanku. Chaypi yuyukunata, hampi qorakunata ima tarpunku. Hukaq mijuykunatapas ch'akichinku. Papata ch'uñuman tukuchinku. Kay experiencia wiñachanmi allinta. Hatuntan wiñachan asqawapi ñan ruwamuyku y enteropipas maykunapi llankakuran chaykunapi ñan unukuna rifurimushanña, pisillapas ña rifurimushanña, ña yapakushanña, anchaymanta ñan paykuna kaptashanku. Entonces paykunan esfuerzota farmanku nuqaykupas solamente asesorayku y apoyayku como institución. Keynatan wara mayo microcuenca nisqamanta aylukuna sumaqta yanapanakuspa llank'anku. Ñawpa taytamamankuq yachayninkuwan kallpachakuspa. Hinatan Perú suyunchista wiñachinku. Kawsachun Perú. Atacao muna ichata panay ese que llamkayta ruraramusqanki hasta wanja llaqtarunakunaman chaykunki naspan llamkaynikita hawaykamurqanki panay. Kusa turachay Raúl nisqanchisman hina kawsachun Perú suyunchis hawa llaqtakunapipas orqopatapi llaqtakunapipas runamasinchiskuna warmi qhari wawakunapas sumaqta llank'arishanku paykunapas unuta tarpushanku imaymana sasachakuyman sumaqta churapakunankupa. Paykuna Lloqueta llaqtamanta turachay. Allimpuni panay ese hampaqpas gachun kusi puncha, felices fiestas patrias, allin llakakunki ukpunchawkama.